Текшеріп көрсеңіз. Ne dedim? Все. Ең башкысы бизге доказательство керек. Oldu düşündüm hanım var. Anda isteyeceğiz o şunda. Stol veresinler de bana ya. Жоқ. Annem, bugün kamerayla çıkacağım. Жоқ, сіз келесіз, сүйлөшөсүңөр, анан телефонго тартып чыксаңыз эле болот. Оңой эле. Анда мен де барайын. А жок, Светочка, там опасно. Мен сени Мына ең башкысы мурдуңуз менен дем алыңыз, Nege? Озуңуз менен көмек кылып. Kandaysın ha? Biz geldik. Beyim, ne oldu? Ne oldu? Силерди милиция кармап кетпеди? Кантип чыктылар? Сүйлөбөйсүңбү? Уктап калды ошо. А мурду мен ошо деп алат. Силер милициядан кантип чыгып кеттиңер? Же эмне? Силер алар менен иштейсиңер. Ozun ben öyle demana öyleyse. Hiç kimin işleşkin yok sıçın. Ай, эмне башкача болуп атасыңар анда? Kim başka olur? Ben başka olurdum. Мен силерге ишенбейм. Азыр сиздин балаңызды кыйнайбыз. Hemen otursanız.